Okey, ni cat gauss dekat tin frame Arch 4. Kalau kurang perasan, market naik cantik sejak 9 April. Buat higher high dan higher low stroke hizu uptrend jelas. Aku masuk buy 0.1. Lot masa harga sekitar 2,995.8 sebab ada rejection kuat kat support zone dan candle bullish engulfing muncul. Lepas tu, price terus push naik sampai 3,500 lebih floating profit banyak tu. Tapi sekarang market retrace balik. Buat pullback, sekarang kita tengah monitor sama ada dia nak sambung naik atau pecah support kat 3,260 tu. Inilah pentingnya kita faham structure, support resistance dan sabar tunggu setup kemas. Jangan FOMO.